Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan bi lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima yanfa'una wa zidna ilma. Sadaqallahul azim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كنا مولانا داود كريم لفتلا الإصلاح انستيتيوت لخونو كسابو شاكي بواغو لنا كتو بولالا كا بوليلو ياغا لخونو كتو راتاو لتبي شاكا يوم ممرو با بروفيتا بامرينا بروفيتا با الله سبحانه وتعالى ene ili yena yo mo profita yo athomile go ditumelo gore ditumelo le gone re di bone ka mogodi leng ka ona ke ka mo tlang yena leina la gagwe ke Abrahama ke tla lenyetlela ka boripana gore yo Abrahama Allah subhanahu wa ta'ala o re laodišetša gore Abrahama o tšwa motsaneng tsoko wa kua nageng ya ko Iraq e bitšwa gore ke Iraq ka lekgono ene Abrahama ka bo yena le Qur'ani ya paka ka yena e re and mentioned in the book of Abraham indeed he was a man of truth and a prophet ruri Allah subhanahu wa ta'ala o re go ngwadilwe ka gare ga buka ka Qur'aneng gore yo Abrahama ruri e ne e le monna wa nnete and e le prophet morumi wa morena ene Abrahama ge re ka lebelela because of tumelo e be e le motho a rata go tseba kudu ka taba tša modimo ene e le motho e leng gore o boifa morena le Qur'ani e re tlhalosetša story sa Abrahama e re Abrahama o ile a thoma go questiona go botšiša dipotšišo tše fapafapaneng go tshwana le ya ge ba botšiša ka go bamela medimo e šele gopolang ka mo Abrahama a ileng a botšiša yo tatagwe Isaac a re oh my father ntate gobaneng le khunamela goba o betla medimo e šele ebile medimo e šele yo ge ka se tsogile ya go kwa ene ga e bone goba e ka go tlišetša tše dingwe tša di-benefit mo go wena a buša gape a re oh my father go tlile nako jalo yeo e leng gore ya gore motho a tsebe ene wena ga setšo e fitlha go wena nlatele gobane ke tshwere taba ya nnete ya maleba khunamela Allah a le noši morena modimo wa gago ene Satane ke yena lenaba la rena yo a tlo re tlišetšago the punishment ka letšatši la kahlolo a buša Abrahama ka Qur'aneng chapter 6 verse 74 Allah subhanahu wa ta'ala o re do you take idols as gods ke Abrahama o botšiša tata gore gobaneng o tšea dibopiwa tše ke o di dira badingwana ba gago yona medimo e šele the reply ya papa wa Abrahama e be e le yeo e leng gore e ba se ready e ba se na maikemišetšo a go ka moaraba ka lebaka la gore e le sebetli a kwešiša gore morwa ke jale o tšea talente yaka yeo e leng gore ke tseba ke tumile ka yona ke Abrahama gape ka Qur'aneng chapter 19 verse 46 Abrahama papa wa Abrahama o re do you reject my gods o Abraham o ba kgathanong le medingwana ya rena wena Abrahama ge o ka se emiše I will indeed stone you ruri ke tla go fa kotlo e šoro ya go kgatla ka mabje so tloga gaufi le nna pele ke go phaniša ene Qur'ani a re botša gape ka tšona di-story tša Abrahama go chapter 16 verse 76 e re ge bošego bo thoma bo fitla go fifala
o ile a lebelela ngwedi dinaledi a re o ke yana modingwana wa ka ge letšatši le tla a re le yo ke yana modingwana wa ka a re nna ke tlhoile kudu dilo tša e leng gore ke a di boka tša buša tša timelela thuto ye ke Abraham e bano le ka gore bontšha gore re se ke ra hlankela dilo tše e le gore di na le bofelo. Example e nngwe mo chapter 6 verse 77 ge a bona ngwedi o tlhaga o ile a kgotsa a re o yo ke modimo wa ka ge a bona ngwedi o timelela gape a buša Abraham a re unless my God guides me I surely shall become one of the folk who are astray. Gobaneng o no laodiša fela gore dilo tše ka moka ga tšona di atla ra di bona ra di thabela ra di roriša tša buša tša sepela ge di sepela gore gore di a re tlanamela ke moo Abraham a bego a leka go bontšha fela gore dilo tša lefase a se tše ya buša ya tšwela pele gape ke Abraham wa buša o re re humane bontata wešo e leng bona bantši ba di khunamela ge a leka go advisa go tlhatla tatagwe le bao ba go hlankela medimo e šele ba ganne ka la gore dilo tše re humane botata wešo bantši ba phela le di-ancestors badimo ba borena ba tšwela pele go di dira wena o mang e le gona o le ngwana o ka re kgaotša from mediro e be re e tšwela pele re e dira le botata wešo. Molaetša ne o le o mosimple kudu o bonolo molaetša Abraham e bane o laetša gore boifa morena khunamela morena o tšwetše di-duty tša go bamela morena ka nako tšeotše e tla ba bopetere for lena tlogelang go bamela medimo e šele yeo e ka se le kgoleng ka selo tsomang fela tlhatlo ya go tšwa go morena modimo ya lena. Qur'ane ya buša chapter 21 verse 67 e re khunamelang ntle le ga le ka khunamela morena gobane tšeo le di khunamelago le ka se tsole tša le tlišetša mogola ene di ka se le khosetše hamo go lena worshipang tšeo e leng gore Allah subhanahu wa ta'ala o re e tla le tšwela mogola e leng gona go khunamela morena. Wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin ki fetša ke re ilalo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.